Kubor ka Batisi TV. Lawan Rasha P dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Loom Sopo Shillong. Wan bantit ya ka Kali Datsun ready go batamai ka baskem bat bidor. Mensiski ngatrai relatif bangi modify ya ketika protocols kaba ban kampen suk susu ya kerkom rung kerkom mi napok jela jongga jela mekla jongi namar ba ngiar ngi kwa ikat bala ban warna biang ya kan normal si haki activities ke per jongi jing trekan ke jongi de mendin badang ilaya finalize susu adin bangilaya contender ya kebedai bat kini ki testing kit haka bakadu nilai shimi karai ba ya ki testing ini ki testing kits lani ki testing facilities ke ba nak sarkar kan ai kalong kumni kador ya ka rapid test ya kan ya ong ka RT-PCR ya ka RAT ya ka rapid antigen test kador hi kalong sanspa tengka season test ke ba ya ka RT-PCR season test kador mentaka poi 6,000 tengka batru kabalai ya kanika ya kabalai kade ya kanika ka trunat test kabagile lamba ka trunat test ya kanika long 6,000 sanspa kawai ka test bat ka sibinat test kalong lai hajar tengka kawai ka test dia kaning la notify mendin na kementaka jing tip jong ki ba jong ke jelam itla jong ipar Tenrei kawai kabang ngimdai ban klet kalong ya ki BPL families ki like ban siu ya kini ki by test kumba ngilapen bi order mensuah ada la lihat dekat tenda nak kementak kini ki kits ki pakai tengok ong pi nak kata kadau base kat kum ke quotation jong kini ki company ngisa sim ya karai bakador kan long kan ni dia kan negrims tanggawe kijing pek long bakan negrims kan mawa kan negrims ka kamtat namar ba ka I subsidize nda kalian ka Ministry of Family and Health kan mangi pat nang ni hapsiu hi mangi nadong sino dia ka kamtat namar balai nemuan ka overhead cost lain ka bangi ong ka bangi ong ka manpower na kalian ka negrims kam dot kam Belayu nomor kelak don lepak sanction post. Habaq kinong train leni tu gilap technician kemudian kelak don lepak. Number 2 yakitiar ka supply nak kalian ka Ministry of Health nak kadau ka pelong yaki bakin pengguna. Nri yakador jong kani ki testing kit kilong hikumju mangiru kalong kumju ikador ten rei ngi haban at kumopi ya ka overhead cost leni ka bingong ka manpower cost ka bang ngimase ya ka ban meet na kanikador ka ba ngilabu kenang ba ka government kanum jenjatan ha kajing pelut ya kini ki testing kenai ka ka banga kerpat i kalong ba manu bom e ya kamet lajong bat kamut hiru ban ong ba ngini test tangi ka covid-19 ki babon ba kajing pang ba ker ngathai ngi ya pelut ngi ya kamai ban yo ru kamet ka basai ba klan ngia kamai ban sumar ya kamel ajong de kabanga ngangkat par kelong ba ki pai ba no sonong jong ke jela ke jong kin sngau ba ya kaban lada don kono nong kasemtok don kono ko bagi sngau ba lesi don idak isin iba kiyo e covid-19 kim dei ban ting ban smith ki dei ban lek ban test wud khnang ban sutu ba ke jing sapriang jong kan jing pan kan puai sha becengai page ni haki tu kipor ngong pi kidi emergency ka emergency period ka bingedon haki tu kipor ndai tang kamegala baro kari India baro ka pertai baro kawi te yakin ki kits ka ngong pi testing kits jadi testing kits so haka tu kapor kador ka bangi hap su simbe ndon su ban ong ban ya bargain ban ya kren kumunu namta mensuaki company ru ki don tagi way arteli kat kum ka recommendation jong ka ICM dan rei ngong ki hadin banang ni ki benai nang bon ki company ki ba le ikan ki testing kits bat nak dau haka bakadu nak liang jong sarkar ngile dakat tender system
kenang bangin dio hok ya kador kababiang kabalong tik kat kumka dor kabadiban dio ten nak kata kadau kapelong yang i bangin lek da ka quotation but ndai tangata ka nekrim su kila kumjui kiai da ka quotation dan ngau pi kijinya pera pedeng ngi ka state government but ka nekrim kolomba ya ka nekrim spat la fon da ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India.